I došle su neke zadnje godine, znači, 90 i neka, 93. Evo to mogu i reći, kad sam počeo i projekciju Mrtvog kanala, kao želje da se stvori jedan ljepši ambijent u Rijeci. On je danas lijep, ali još će biti ljepši ako pratimo tu cijelu priču u suvremenom, normalnom izdanju. I ja sam počeo razmišljati o tome kako bi bilo dobro Kamova. Ali to je bila jedna iskrica. Ona se je zaiskrila i ona se je negdje ugasila malo, negdje do 96. godine. I tu zabilješku imam na papiru gdje sjedi jedan čovjek, na bitvi je sjedio taj čovjek, a onda sam ja, kao da danas čujem sebe, kaže mrtvi kanal, mrtav Kamov, a bio već nešto malo živ, jel? Ne bi bilo to loše. Međutim, to je opet 97. Znači, par godina nakon toga, a moram naglasiti da sam ja 66. 7. uselio jedan atelje, pardon, 67. na Piramidi dole u ulici 13. divizije, da sam ja posegnuo u jednom trenutku za tim prostorom. To je bilo na ladici puno prašine. Evo, ovo ladice ovdje što ovdje vidim. I puknuši prašinu sa toga, okrenuo taj Schneiderov tekst, gdje je crtež, Stančića crtež Kamova. Ja onda nisam nikad ni vidio sliku Janka Polića Kamova. Ja sam normalno u tom razdoblju, ako pratite moj razgovor, u razdoblju sam ja već čuo da su se dijela njegova oštampala i tako dalje. Bio je, izašao je list Kamov i to u mnogo brojeva, imao sam ih sve. To sam opet poklonio nekome u celom jednom paketu sam poklonio, ali taj neka iskra dati njega oživiti je stvarno Nikola 96. na 7. gdje sam ja jednostavno uzeo to je prolog, uzeo gerist, kiparski gerist, ali ne tehnikom linje, nego direktno platnom i gipsom. A što to znači? To znači da nisam imao vremena uzimati glinu pa glinom modelirati. Jer to je nagon iznutra za tim likove bio jači čak i od tehnologije. Inače ja sa gipsom, Bože sačuvaj, meni je on samo popratni materijal i onda ga bacam i tako da. I sve što ovdje vidite, tu rijetko ima koji rad, ja mislim samo da je jedan u gipsu, sve drugo je u materijalu. Molim, to je opet stvar okusa. I ja sam počeo raditi Kamova. Ali zašto sam ga počeo raditi? Jer sam rekao ovako. Prolazići sušak rijeka, ja ću uvijek tako govoriti jer to je tako, ne. Iako je to rijeka, ali ja ću uvijek govoriti idem preko mosta, idem ovamo, idem namo. Normalno bi se počeli nametati po moje misli iz mladosti, kad sam dolazio doma na godišnje odmore, onda je bilo nešto malo mora, pa nešto mosta malo i tako dalje. I ja sam lijepo počeo raditi to Kamova. I ja sam rekao sebi, idem, svi rade performanse tjelesne, izlazi tijelo, mrežu si uši, pišu po podu, valjaju se i tako dalje. Ja govorim, idem ja napraviti jedan performans, iako ga tako nisam nazvao. Ja sam taj model gipsani, a zaboravio se u međuvremenu, sam zaboravio kad je moja Jelka došla isto tako je došla, i ona govori, slušaj, pa zašto ti radiš Kamova? Pa da. Jer ona je pogledala knjigu, ne? A ona govori, znaš da to nije loše. Loše, išao ga napraviti pa. I ja sam ga iznio preko noći. I postavio sam ga u Šumarak, tamo u malu šumicu, Hratmanu, to je divlji kestar u stvari, ne, pitomi kestar, pardon, ona je ispred Kontinentala. Tamo sam ga postavio sam ga preko noći, tako da jutarnjim satima su ljudi prolazili preko mosta, su ostali zatečeni nečim što ni sami nisu znali što je. A to je sve veze priča i ne mogu znati. I onda sam ja stajao tamo, animirao sam, to je Kamov, da, čuli smo mi nešto, ono, i to je bilo nekih 7-8 dana. U međuvremenu je gospodin inženjer Silađin
inače poznato ime i poznat jednog arhitekta, ja nisam njega poznao, niti od mene. I taj gospodin je došao do mog Kamova i do mene i kaže, prostite, vi ste javili, ja sam Kamenar. Kaže, ja sam silađen, ali šta vidim, pa to je strašno, mislim, ono je silađen strašno, ali dobro, to sam napravio, evo kaže, znate, za par mjeseci ćemo se čuti, ima vam nešto za reći. I molim lijepo, nakon par mjeseci od mene pozove i govori, slušajte, kako je bilo da mi toga Kamova stavimo na most. Znate, tog trenutka stanete i ne znate niči možda nijednu riječ govorite, jer sam bio stvarno zatečen. Ja kažem, super. Vidite da sam ga ja i stavio na obredu mosta. Kaže, da, ali ja vam sada obrađujem most i ja ću vam most sada restaurirati, spojiti rijeku, staviti dva grada, a napraviti jednu platformu koja to tako smjereno propušta pješake i tako dalje. I molim lijepo, od tog trenutka krenula ideja o Kamovu. Međutim, kako sve stvari u životu ne idu odmah, i ovo je putovalo jedno 2-3 godine, praktički. Amna Šehović, jedna draga prijateljica, bi rekao i kolegica, koja je pratila sa Galom, sa svojom galerijom Gal i mene i mnoge mlade umjetnike i tako dalje, poslala je na neki 100-tinjak adresa mogućnost financiranja ljevanja te skulpture. Znate, poražavajuće, niti jedan odgovor za financiranje kao odljevak nije došao na tu adresu. I ona je onako slegla i rekla, zvoni me, nema tu, izgleda da to nema ništa. Rijeka šuti, da nije bilo kluba Sušačana, što ja mislim da je to točno tako. Neka mi neko kaže da nije. Čiji sam ja normalno redovni član. Čiro Kovačić i upravni odbor kluba prijatelja, kluba Sušačana je poslao dopis u poglavarstvo grada Rijeke u odjelu za kulturu. I tada se u tom trenutku javlja mogućnost i zeleno svjetlo da bi se Kamov mogao odviti u Bronci. I tu smo onda došli do Kamova u Bronci, ovo je mali model, i gospodin Silađin je na kraju i gospoda koja su bila tada u poglavarstvu su me izvijestili o tome da bi željeli da se to lijeva u Bronci. Znači, probilo je tu šutnju je probilo. A taj detalj je što me uvijek čudi, a i ne treba me previše čudi, da na samo dan otvaranja, kada je gospodin Darko Gašparović otvorio i gospodin gradonačelnik Obresna otvorio, ja sam stajao tamo po strani kao nekakav promatrač koji gleda čije se to dijelo otvara, odnosno otkriva. Jer ja oficijalno poziv za otvaranje svog vlastitog Kamova, koji je postao dio grada, nisam dobio. A pa ako je to praksa, i ako bi to mogli nazvati jednim kulturnim činom, ja mislim da ne bi. Ja bih rekao da je to civilizacijski sramota. Predstavnici stranaka su bili tada na tom mjestu, svi, doslovce svi. A ja sam tamo stajao sa jednom kritičarkom i rekao, interesantno, kao da sam ja davno umro, pa sad oni otkrivo jedno djelo jednog umjetnika koji, eto, napravio je tu nešto, stavio na most i tako. I molim vas lijepo, nakon nekoliko godina Kamov postaje brend. A znak da se previše ne razmišlja o tome ko je to radio je i na samoj ploči, gdje piše Kamova, nigdje ne piše da je to napravio Zvonimir Kamenar, što mislim da je isto tako jedan promašaj veliki.